Srpska napredna stranka izabrala je novo rukovodstvo, dok je predsjednik stranke ostao isti, potpredsjednici su promenjeni i to jednoglasno. Zašto je promenjen visoki stranački kadar posle istorijskog izbornog rezultata? Kako će novi kadrovi uticati na politiku stranke, politiku buduće vlade? Da li izbor na stranačku funkciju znači da ih nećemo vidjeti na državnim pozicijama? To su samo neka od pitanja koje ćemo pokušati da dobijemo odgovore ovoga jutra sa našim gostom Markom Đurićem, potpredsjednikom Srpske napredne stranke. Dobro jutro. Dobro jutro i veliki pozdrav svim našim gledalcima. Je li ovo sad da čestitamo, mislim, ovo su gomila obaveza sad još više ili kako vi gledate? Hvala najlepše za čestitke. Što se mene lično tiče, iskreno, kada sam saznao za vest i za odgovornost koju preuzimam, verujte mi da tu noć praktično sam probdeo, nisam ni spavao, zato što znam odlično šta u ovom trenutku za zemlju i za stranku znači boriti se za to da nastavljamo da ujedinjujemo ljude na način na koji smo to činili do sada i da nastavljamo da stvaramo društvenu klimu koja je neophodna da bi se u Srbiji dešavale promene koje smo započeli. Jeste znali da ćete biti izabrani na ovu funkciju? Jer odmah posle u petak su svi mediji već objavili i počeli da pišu o tome da ćete biti izabrani na funkciju potpredsjednika stranke. Mi smo naravno razgovarali na stranačkim organima i o tome i moram da kažem da ovo što se juče desilo zaista jeste jedan veliki politički iskorak. Nijedna politička stranka od uvođenja višestranačja nije na vrhuncu svoje snage smogla hrabrosti političke, ako hoćete, da uđe u kadrovske promene, u podmlađivanje, osvežavanje i nije uspela da napravi princip koji smo mi juče uspostavili, a to je da i oni koji su se borili do sada, a moram da kažem da su se i oni koji su do sada obavljali potpredsjedničke i neke druge funkcije u stranci, da su se zaista borili kao lavovi, da nastavljaju zajedno da se bore sa onima koji su juče dobili zaduženje. Oni će nastaviti da pomažu u politici koju on vodi samo nekim drugim područjima. Upravo zato da bi se povećala efikasnost. Dakle, veliki deo ovih ljudi nastavit će da obavlja i dužnosti u okviru izvršne vlasti, a sve, dakle, što je preduzeto, sve što je urađeno je sa ciljem da se otvore vrata za to da stranka bude spremna, da bude onaj nosilac promena zbog koga su se građani 2008. godine i ujedinili u osnivanju te stranke i u svim kasnijim godinama u borbi za promene u kojoj smo i u čijem početku smo svakako uspešni. Da bismo bili uspešni do kraja, moramo da budemo i prvi koji će početi da menjaju sebe kada je to potrebno i to smo juče demonstrirali. Ono što neki će naravno osporiti, neki će se složiti, juče se možda po tvrdnjama jednih ili drugih pokazalo, manje ili više tačnim ono što se ranije najviše ispočitavalo zapravo u Srpskoj naprednoj stranci, da nema dovoljno kadra, da nema kvalitetnog kadra. Koliko ste ih ovim, evo juče i izborom ovih mladih ljudi i promenom demantovali u tome? Srpska napredna stranka je već i svojim učešćem u vladi, dakle, predsjednik naše stranke kao predsjednik vlade Srbije, naši drugi članovi koji su preuzeli deo odgovornosti, demonstrirala da je spremna da razmontira sistem korumpirane političke klase koja od 2000. do 2012. godine razarala Srbiju. Dakle, u momentu kada smo mi počeli da preuzimamo odgovornost za Srbiju, od Srbije bukvalno u državnom smislu, u pogledu njene ekonomije, u pogledu njenog ugleda u međunarodnoj zajednici, gotovo da za vreme njihove vladavine nije ostao kamen na kamenu. U takvim uslovima mi smo počeli da preuzimamo deo odgovornosti i rekao bih da je u prvoj vladi, za vreme prve vlade Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića već ostvaren jedan veliki cilj, a to je zaustavljeno je propadanje Srbije. I možete da napadate i da kritikujete Srpsku naprednu stranku, a to danas čine uglavnom upravo ti koji su od 2000. do 2012. godine razorili u političkom smislu našu zemlju i oni danas uzimaju sebi za pravo da govore o promenama, a jedino što su promenili, to svi dobro znamo, to je svoje imovinsko stanje i to što su nam razorili institucije. Dakle, ali ako objektivno posmatramo stvari, propadanje Srbije je u velikoj meri u mnogim sferama zaustavljeno, u nekim sferama smo čak krenuli i da se popravljamo. Ako pogledate međunarodni položaj Srbije, ugled Srbije danas,
on je neuporedivo bolji nego pre nekoliko godina. Ako pogledate razne ekonomske pokazatelje, neću da govorim samo o brojkama, o tome da je ipak, zahvaljujući činjenici da ima više investitora nego ranije, da su svake godine, u zadnje 2 godine, hiljade novih ljudi zaposleni u sredinama koje su decenijama zapostavljene, od Vladičinog, Hana, Krupnja, Vranja, mnogih drugih mesta u Srbiji u kojima fabrike nisu otvarane decenijama, sada je tu nešto počelo da se menja i zbog toga i vidimo ovaj procenat pada nezaposlenosti, što je još uvek daleko od onoga što je Srbiji potrebno da bi ogromna armija nezaposlenih bila zaposlena, ali i ti pomaci koje smo ostvarili rezultat su marljivog, predanog rada. Srbija nije sama od sebe na Doing Business listi dobila nekoliko desetina mesta bolju poziciju. Srbija nije bez mukotrpnog truda i rada počela da završava i deo koridora, deo puteva, deo autoputeva o kojima drugi samo govore decenijama, uspela da završi u mandatu koji je trajao samo 22 meseca, dakle, ove vlade. Srbija pod vođstvom Srpske napredne stranke i zahvaljujući vođstvu i Aleksandra Vučića, koji, ako hoćete, u političkom smislu postao neka vrsta političkog brenda koji koristi položaj u Srbiji u čitavom regionu, Srbija je uspela da počne da se oporavlja i to je jedan od važnih rezultata Srpske napredne stranke. To je početak promena zbog kojih su se građani u našu stranku i okupili. Da bismo te promene mogli da nastavimo da guramo dalje, da bismo mogli da ih sa punom snagom i punim kapacitetom iznesemo, moramo biti snažnija stranka. I to je cilj jučerašnjeg kongresa. Da bi lider vaše stranke i sasvim sigurno budući premijer i dalje nastavio tim putem i nizao te uspehe o kojima vi govorite, potrebno je da se okruži ljudima koji znaju i mogu da ga prate i ljudima koji mogu da se nose sa tom odgovornošću i da ostvaruju rezultate. Šta mislite, šta je vas kandidovalo da vam upravo Vučić ukaže i poverenje, i ne samo Vučić nego cela stranka, da dođete na ovu poziciju? Da li je rezultati Kancelarije za Kosovo i Metohiju koju ste vodili ili je to generalno taj dobar rezultat koji je SNS ostvario u Južnoj pokrajini? Pa iskreno rečeno, ne volim da govorim previše o sebi, pogotovo zato što znam da u našoj stranci imate ne stotine, ne hiljade, nego desetine hiljada ljudi koji se iskreno i srcem bore za to da Srbija bude drugačija i bolja zemlja i koji neće da dignu ruke od svoje zemlje, koji nisu odlučili da budu u životu skoncentrisani samo na sebe i koji neće da pobegnu na kraju krajeva, da ima i mnogo mladih ljudi koji neće da odu negde drugde, već su spremni da se bore i da ne puste delo za koje su drugi u prošlosti dali. Za našu zemlju su u prošlosti mnogi dali i svoje živote. Ja sam jedan od onih koji ne prihvata da ova zemlja propadne, koji ne prihvata i koji će se boriti do kraja za to da ovoj zemlji stvari dođu na svoje mesto, da se povrati snaga njenih institucija, da se povrati ugled u međunarodnoj zajednici i srećan sam zbog toga što sam u ovom trenutku deo mehanizma koji okuplja najviše takvih ljudi u Srbiji. I ja mogu sa ponosom da kažem da jesam jedan od tih ljudi i mogu sa ponosom da kažem da jesam deo stranke u kojoj se poštenje smatra vrlinom, a ne manom. Zbog toga što smo suviše dugo na političkoj javnoj sceni gledali politički život i političke stranke u kojima se napreduje po kriterijumu kome si više simpatičan, kome si bliži. Ja, kada sam ulazio u sve ovo, kao i mnogi moji drugi prijatelji, nisam poznavao ni osnivača ni lidere stranke. Nas je okupila ideja i mi se za tu ideju borimo se zajedno, rame uz rame. Osvrnimo se na ono što je primarno vaš posao. Kad smo kod Kosova i Metohije, bili ste 2 dana u Briselu, pregovarali s Prištinom, imali pomaka, šta se dešavalo? Jedan od velikih izazova i pred ovom vladom je borba za očuvanje naših interesa na Kosovu i Metohiji i ponosni smo na činjenicu da je Srpska napredna stranka osvojila 69,73% podrške u našoj južnoj pokrajini. To nas opet obavezuje da nastavimo još snažnije da radimo za naš narod na Kosovu i Metohiji. I meni je vrlo žao što od velikih političkih tema o kojima često govorimo mi ne stignemo da pričamo o tome šta i kako i koliko se
radi. Reći ću vam da je na Kosovu i Metohiji prethodnih nekoliko meseci i rekao bih možda i prethodnih godinu dana jedno veliko gradilište. Dakle, 150 stanova, neki lokalni putevi, škole i bolnice koje se renoviraju kao u drugim delovima naše zemlje. I kao što smo rekli da ćemo u svaku školu i bolnicu u Srbiji uneti neke promene, ako ništa drugo renovirati i napraviti da bude bolje, to se i tekako odnosi i na sve naše škole na Kosovu i Metohiji. Od gore do Leposavića, dakle sa severa na jug i sa istoka na zapad Kosova i Metohije, kao što u drugim delovima zemlje sledi osvežavanje i renoviranje javnih institucija, pre svega škola i bolnica, tako ćemo to da uradimo i u našoj južnoj pokrajini. Što se pregovora tiče, oni i dalje jesu jedan od najtežih poslova, najtežih zadataka. Sa druge strane, razgovaramo najčešće sa ljudima koji ne žele istinski da se dogovaraju i sporazumevaju, koji u tim razgovorima učestvuju zato što misle da je to dobro za njih, u smislu da će da ih potapše po leđima međunarodne zajednice, da će imati snažniju međunarodnu podršku i zato tako sporo i slabo ide i sa dogovaranjem. Međutim, mogu da kažem da smo ipak u prethodnim mesecima pre svega nismo izgubili gotovo ništa, dakle nismo dali ništa od onoga što je od suštinskog značaja, od interesa za naš narod na Kosovu i Metohiji i nije bilo lako odupreti se pritiscima i nije bilo lako sačuvati naše institucije na Kosovu i Metohiji, a uspeli smo, rekao bih, i jednim filigranskim spoljnopolitičkim radom da dođemo do toga da većina tereta za nesprovođenje onih sporazuma koji se ne sprovode ipak bude na strani ljudi iz Prištine. Obećali ste, rekli ste da zapravo će biti rešen i problem pasoša za Srbe sa Kosova. Da, ja moram da kažem da smo pre nekoliko dana pokrenuli zato što smo zaista veoma zabrinuti i rekao bih i otvoreno i nezadovoljni načinom na koji se tretiraju naši građani sa Kosova i Metohije koji posjeduju važeće putne isprave, važeće pasoše Republike Srbije kao i svi drugi građani i kojima samo zato što im u pasošu piše da je izdala koordinaciona uprava MUP-a Srbije za Kosovo i Metohiju ne dozvoljavaju ulazak u bezviznu šengensku zonu. Dakle, da sada i za njih mora važiti vizna liberalizacija. Jer ako je Evropska unija uzela geografski princip, pa je prvo ograničila viznu liberalizaciju na centralnu i severnu Srbiju bez Kosova i Metohije, sada kada želi da proširi viznu liberalizaciju na Kosovo i Metohiju, onda mora važiti princip da vizna liberalizacija važi za teritoriju i za ljude, a ne za dokumenta. I niko ne može Srbe na Kosovu i Metohiji naterati da prihvate pasoše na kojima su neprihvatljivi simboli lažno proglašene, odnosno nelegalno proglašene državnosti Kosova. Mi ćemo taj problem rešiti na ovaj ili onaj način. Dakle, ili ćemo to rešiti našim administrativnim merama kao država ili, što je poželjnije, ćemo to rešiti kroz proces dijaloga u Briselu na taj način što će naše putne isprave i sva ostala dokumenta biti prihvaćena. Samo mi kratko recite, čuli smo i znamo i stav premijera i generalno vrha Srpske napredne stranke i premijer je s tim izlazio u javnost. U sredu počinju konsultacije o formiranju vlade. Interesuje me vaš lični stav. Treba li vam koalicijni partner ili ne? Pa, moj lični stav je u ovom slučaju da ja bih voleo da Srpska napredna stranka svakako, pošto je dobila i najveće poverenje građana, ima i najveću odgovornost u toj vladi. Međutim, ono što je nama neophodno to je da imamo stabilnu vladu, da imamo snažnu vladu koja je neophodna Srbiji da bi se rešila ogromnih problema koje ima na unutrašnjem planu i da bi dodatno bila snažna na međunarodnom planu. Mislim da je vrlo izgledno, da je verovatnije da ćemo to postići u razgovoru sa drugim strankama. Da li to znači da ćemo ih i neposredno uključivati u vladu, vidjet ćemo, ne mora da znači. Dakle, da budem sasvim jasan, to ne mora da znači da ćemo ih uključivati, ali definitivno zadaci koji su pred Srbijom iziskuju to da se sa svima razgovara. Na kraju krajeva, jedan od naših slogana je i bio pred ove izbore Ujedinjeni možemo sve, ujedinjeni u ciljevima i principima, a da li će to značiti i ujedinjeni u neposrednom vršenju zadataka u vladi, ostaje da se vidi. Lično bih najviše voleo da Srpska napredna stranka
ostane, kao što sam uveren i da hoće, dominantan donosilac odluka. I samo za kraj kratko bih želeo vaš komentar na izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića vezano za slučaj Savamala i fantomke čuvene i rušenje objekata. Ja ne bih posebno to komentarisao, zato što smo mi već u više navrata prethodnih dana javno govorili da će ceo taj slučaj biti istražen do kraja i da će državni organi biti ti koji će suditi o tome, koji će privesti k pravdi ako je potrebno one koji su za to odgovorni. Ono što samo želim da kažem jeste da smatram da je danas najveća građanska hrabrost podržavati Srpsku naprednu stranku zbog toga što se stvara jedna društvena klima u kojoj se Srpska napredna stranka okrivljuje za sve što je štetno u našem društvu. Dakle, od stvari sa kojima nemamo ama baš nikakve veze, do pitanja sa kojima mislim da ni jedna politička stranka u Srbiji nema veze i mislim da je u Srbiji baš zbog toga što danas nasuprot većini građana Srbije, nasuprot onome što je dominantan interes Srbije, imate praktično jednu diktaturu nad javnim mnjenjem u Srbiji i sa izborom tema i sa pravcima napada na... A ko vrši tu diktaturu? Ja mislim da političke grupacije koje su od 2000. do 2012. godine u našoj zemlji pokazale već da ne mogu ništa, i ne samo da ne mogu ništa, nego da vode zemlju nazad, naravno, postoje tu i različiti interesi koji nisu nužno vezani samo za našu zemlju. Ali hoću da vam kažem, Srpska napredna stranka potpuno i pre svega vlada Srbije oslonjena na institucije Srbije. One su te koje treba da utvrde ko je i za šta odgovoran i uveren sam da će tako biti. Hvala vam što ste bili naš gost i puno sreće i na novoj funkciji i u novom radu. Hvala vam. Rekonekcija, to je isceliteljska tehnika kojom se povezuju frekvencije našeg energetskog polja sa frekvencijama iz univerzalnog energetskog polja. Šta se objedinjuje ovaj vid isceljivanja i koji se rezultati ovom tehnikom postižu?